Ruhonge rwa ukui na fikifiki cia bodaboda rukoretwo ruri ria mbeu njithi aria matari na mawira na mbairi ikoretwo ikiongerereka oro muthenya. Ruhonge ruru ni ruguciriirie nginyagia ateti na aria makoretwo makihuthira anake aya micemanio-ini yao. Ona thengia ya gukorwo iri njira ya gwetha uboco kuri mbeu njithi, ruhonge ruru rukoretwo rugumirwo ni mihinga kihiri ta kuingirirwo ni ikundi cia wikinae iria ikoretwo ikihuthira fikifiki kwagagia muingi. Watu wamekuwa wakilaumu bodaboda. Watoto wakishikwa na mimba wanasema bodaboda. Mama akitoroka kwake wanasema bodaboda. Bodaboda ni sekta na ni kazi kama ile ingine. Tunaomba iheshimiwe. Tauni ya Naikuru ni imwe wa tauni iria gumirwo ni thina uyu na itanjira ya kuhitana na aria marathukiria ritwa biacara ino. Riu atwarithia othe ya fikifiki ni mambiriirie gwikira nduthi ciao maruri niguo gukurana akui ama na kuhitana na wikinae. Njia ambayo tunaweza suruhisha hii maneno ya insecurity ni kukaa chini na kutengeneza namba ambazo zinawekwa kwa pikipiki na badge ambayo inawekwa kwa shingo ndiposa tuweze kupunguza hiyo harifu. Ni mubango marauga manjitie kuthingatithia kuma thitĩnji-inĩ iria fikifiki cikuagira na mundu wothe uranjia gukua na bodaboda abatie kuhingia mamwe wa maundu maria magathikitwo. Tutakuja na code ambayo mtu atakuwa anaweka na login kama SMS, akituma majina inakuja ya mtu. Ndiposa tuweze kupunguza uharifu, sababu tumepata customer wengi wanabebwa wanaenda wanarepiwa na mtu ambaye hajulikani. Customer anabebwa ananyang'anywa kibeti, unapata wengine wanapita wananyang'anya mtu kibeti, ukienda kuangalia haujui namba, lakini through this number itaweza kuidentify huyu mtu ni aina gani na anabebea wapi. Kuringana na Mark Joseph, mutaratara uyu uratambio kaunti-ini yothe ya Naikuru, mutwarithia wa fikifiki wothe agikorwo na namba yake ya mwanya na oho kibandi kia wira. Undu uyu urakinyanirio unyitaniri na honge cia ugitiri hari kuhurana na kuhukia wikinae uria wihiriirie mwena uyu. Tunashirikiana na wao na walituambia kwamba wametupongeza na wako pamoja na sisi, tushikane mkono ili tuweze kumaliza uhalifu. Ni mateteire wira wao makiuga ni wira ta uria ungi, makiuga umwe wao anyitikana na mahitia agirirwo gutacukire ikinya ta mundu kiumbe handu-ini ha gukuithia atwarithia othe a bodaboda murigo utari wao. Ngiribotera Kameme TV kuma itura ria Kaptembwa Naikuru ya ithwiro, ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.